21. январ. Ассалому алейкум ба ҳама бардоро ва хоҳарои азиз, падару модарое ки тамошо мекунед. Авиакасай Толибов ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Бардорои азиз, имрӯз 21 январи соли 2025 як соат эфир мекунем. Аз нархи навои авиабилетҳо шуморо бохабар мекунем. Марамат дуроен дар эфирмон иштирок кунед, саволотон бошад оиди нархи навои билет. Бардоро ва хоҳарои азиз метавонед саволотона тиен. Хуб, нафарое ки баъд аз эфир тамошо мекунед, номерои ки шумо дар рӯи экран дидесем, бардорои азиз, дар ҳамин номеро WhatsApp аст. Метавонед дар WhatsApp мо занг занед, чӣ саволе ки доред, саволотона тиен. Билет ҳаст, ба тамоми рӯи дунё, бардорои азиз, билет мефурӯшем. Билетҳои дастрас. Бо дили пур, бардорои азиз, метавонед билет харидорӣ кунед. Хуб, ҳозир медуроем, бардорои азиз, дар эфир иштирок мекунем. ҳозир мо як соат дар эфир ҳастем. Чӣ хеле ки ваъда додагӣ будем бардоро. Динарам эфир карда будем. Имрӯзам эфир мекунем як соати дига. ҳар рӯз ҳами канали мода эфир мешавад. Шумо подписатсия кунед. ҳар рӯзам ки натонистем, бардорои азиз, як рӯз пас кӯшиш мекунем ки эфирмон бароем аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем. Марамат, ҳозир саволотона нависем, бардорои азиз, оиди нархи навои билет ҳамҷа мехонем ва ҷавоб мегардонем. Марамат, чӣ саволе ки ҳастай, саволотона нависем. хуб, 6-7 нафаре ки тамошо дорад, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем, бардорои азиз. Якдонагӣ лайкотона бигзорену марамат кунед, саволотона нависен. Имрӯз 21 январи соли 2025, бардорои азиз. Авиакасай Толибов, ман ҳастам, бардорои азиз, бо шумо Толибов. Билетотона хидмон менависем. Эфиродам хидмон мероем, суҳбат мекунем. Чӣ гапу хабаре ки ҳастай, шумода мерасонем. Неҳ нафар чи 2 дона лайкай, бардорои азиз. Якдонаги лайкора бимонем, бардоро бидироянд, савол ҷавоб кунем. Аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем. Марамат, бардорои азиз, бироин эфир. хуб, якум нафаре ки дар эфир мо иштирок мекунад, акаи Боря Ҳайдаров. хуш омадем, бардар. хуб, акаи Боря нависад: салому алейкум ака, 7-8 феврал Москва Бухтара медидем. Алейкум салом, бардори азиз, як дона лайка бигзор. Як дона лайка бигзор, бардар. ҳозир ман мебинем нархи билета, шумода гап мезанам. шумо дастгирӣ кунем, бардори азиз, канала дастгирӣ кунем. хуб, 7-8 феврал. 7-8 феврал нархи билет Шереметова Бухтар 17600 рубл мешавад, бардар. 17600 рублей. билетҳои Москва Душанбе, бардори азиз, дар моҳи январ 19000 рубл метавонед харидорӣ кунед. аз авиакасаи мо 19000 рубл, аз Жуковский ба Душанбера 19000 рубл билет ҳастай, бардоро. Айвонук ва Душанбера 19000 рубл дар моҳи январ. ин ҳами моҳда шумо меёбед. шумо мода нависен, то ҳами охири моҳро мо меёбем, шумода туғрӣ мекунем. билетҳои Москва клубам арзонтар ҳастай, меёбем, бардоро. бардорои азиз, 12 нафар тамошо дорад, 3 дона лайк ҳастай. касе ки лайка намонда боша бимонем. 3 январ ака Питер Душанбе. хуб, 3 январ ҳозир мебинем, бардар. хуб, 3 январ дар Питер Душанбе 20. так
Оз як дақиқа. Сими январ. Питер, душанбе. Бардори азиз 10 нафар тамошо дорем. Якдонаги лайкотона бимонен. Бардоро ҷамъ шаванд. Савол ҷавоб кунем. Ози мебинем бардор 30 январ Санкт-Петербург душанбе. Хоб. Сим январ дар Санкт-Петербург душанбе 24100 рубл мешавад бардор. Муҳаммад Расул Раҳимов 30 март Дамадедов Хуҷанд. 30 март Дамадедов Хуҷанд. хоб бардор оз мебинем. 30 март Дамадедов Хуҷанд 12300 рубл мешавад бардор. 30 март Дамадедов Хуҷанд. Бардори азиз, нафаре ки ози дохили эфир мешавед, якдонаги лайкора бигузоред. Бардору ҷамъ шаванд, саволу ҷавоб кунем. Аз нархи нави билет шумо бохабар шавед. 14 нафар тамошо дорад. 3 дона лайк ҳастад. касе намонда бошад, агар қӣ набошад, бардори азиз лайкора мемонем. Марҳамат, саволотона нависен. Эфирда барвақт баромадаги ҳастем. имрӯз соат 12:30 бардоро рӯзона эфир кардем. нафаре ки вақт дошта бошанд, марҳамат, дуроен дар эфир бардоро савол ҷавоб кунем. хуш омадед. бардоре ки нав дохили эфир мешавед, ҳамаи шуморо хуш омадед мегем. бардори азиз, марҳамат кунем. саволотона нависен. ҳаминҷа мехонем ҳамаша. нагуфта намонад, нафаре ки нав дохили эфир шидем, бардори азиз, моҳи январ дар Москва душанбе, Айвонукова ва Айжуковский душанбе нархи билет 19000 рубли метавонед харидорӣ кунед. ҳами авиакассаи мо ҳамин рӯз метавонед 19000 рубли харидорӣ кунед. касе ки билет дар кораша, марҳамат, номерои WhatsApp дар ҳамин рӯи экранай шумо занг занед бардоро билетотона бигирем. дар ҳамин моҳи январ Москва душанбе 19000 рубл бардор метавонед харидорӣ кунед. шаҳло Эшмуротова ва алейкум салом. 17 март Внукова душанбе. хоб апаҷон, ҳозир мебинем. хуш омаден. як дона лайкам бигузорем. ҳозир мебинем. Внукова душанбе 17 март. Внукова душанбе 17 марта 20000 рубл мешавад апаҷон. аз чиз авиакомпания Ютер 20000 рубл мешавад. 17 марта. Шарифбек Замбуров Екатеринбург душанбе 5 феврал. хоб бародар, Екатеринбург душанбе 5 феврал. бардори азиз, якдонаги лайка бигузорен. ам 22 нафаре ки тамошо дорен, якдонаги лайка бимонен. бардоро ҷамъ шаванд, суҳбат кунем. 5 феврал да Екатеринбург душанбе 20000 рублай бардар. 4 феврал да 19000 рублакай Шарифбек. хуш омадем бардар. як дона лайктона бимонена. марҳамат, подписатсия ҳам кунед бардоро. номерои WhatsApp сохранид кунед. каседа ки нарх наво маъқул мешавад, марҳамат бародар, паспорт ҳароӣ кун, муроҷиат кун, билетона бигирем. Фарҳод Салимов ва алейкум салом. хуш омадем бародар.
хуш омаден. Авиакассаи Толибов бардорои азиз, то соати 11 шаба метавонем ки билет харидорӣ кунем. аз соати 7 саҳар то соати 11 шаба метавонем билет харидорӣ кунем. марҳамат, саволотон бошад бардорои азиз, саволотонро нависем. хоб, Москва, Душанбе, 10 март. 10 март, якта кӯдаки 1 сола, якташ 4 сола. 3 нафар, Москва, Душанбе. 10 март. Так, 10 март. 17500 рублей. 17500 рублей. Холов, алейкум салом. Душанбе, Новосибирск, 16 март чанд сум мешавад? Душанбе, Новосибирск. ҳозир мебинем барда. 16 март. 23300 рублей мешавад барда. як WhatsApp ҷавоб метиҳем, занги WhatsApp бардоро бо суҳбат мекунем. Алло. Салом алейкум. Алейкум салом ака. Худоро шукр, ҳамааш мосозӣ накана азин. Худод Москва ден? Бале, бале ака. 15 февралда чанд сум ҳозир билет? Примерно. 15 феврал акиҷо ба киҷо ака? Жуковский, Душанбе, Внуково, Душанбе. Фарқш нест. ҳозир як дақиқа. 15 феврал, тоғри ака? Ай Внуково Душанбе 19000 рубл мешавад ака. Ай Жуковский бошад 20000 рубл мешавад. Дина якташа занг задам. 25-22 камидел бифтагида. Ҳозир промои эфирда чӣ кардам? О, ака, ҳозир мо дар ин промои эфирем, қатъи шумо суҳбат дорем бародар. хоб, саломат бошед. бардораи азиз, касе ки ҳозир саволо камтар ҳастай, метавонем дар ҳамин промои эфир занг занем, суҳбат кунем. бо телефони қатирам гап мезанем. саволо камтар ҳастай имрӯз. хоб, Фаридун занг задистай. Алло. 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 Фаридун +7 936 294. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум салом ака. Сози ака ҷон, махубӣ? Алҳамдулилла ака, шумо навасоз? Шугари то чанд килоро бор мумкина? Чуно чанд қай Душанбе ай дамади Душанбе. кайда ака? 10 март. дамади Душанбе 10 март. ҳозир ака, як дақиқа. 10 март. бардорое ки нав дохили эфир мешавед, якдонагӣ лайкҳоро бимонед. 10 марда 21000 рубл ака, 20 кило багаж дора, 7 кило ручной. Кадом самолет ака ҷон? Somon Air Хмуно. Somon Air Хмуно. Ба ака ҷон, як чиз дига, ки хеле мо билета бигирем, хеле фаршуй намешавад ки? Не ака, чӣ хел фарш? Не. Конечно, ака, моз дар эфире имена шумо гап задистед, ама бо нишон метавонам номерои шуморо ина. дар эфирем ягон ҷои чӣ надорад, билетҳомо камбудӣ надорад ака. мо ҳар рӯз эфир дем ака, ҳар рӯз эфир кардисем дар ҳамин ютуб.
ای گاب نیست اکا تمام اکا از او جان. رحمت انشالله تو ورش میکنه زنگ میزنیم اکا. ماله خدا ماله نگهدونه. خوب خدا نگهدونه در پناه خدا ما. سلامت باشین اکا бародари азиз билетҳо ягон камбудӣ надорад ба дили пур билетҳотона бигирен ҳами авиакассаи мо ягон ҷои камбудӣ надорад 100% мегирен мерен 2.5 сол шид кор мекунем қариб 3 сол шудеса дар ҳами соҳа ҳастем бардоро билетҳои электрони аст билета оформ мекунем суратша дар ватсаптон мепартоем мерем бардори азиз аэропорт ки рафтен паспортона нишон метен регистратсия мегузарен тамом фарҳод салимов бошад питер душанбе 1 март хоб питер душанбе 1 март якми март питер душанбе так 24100 рубл мешавад бардар питер душанбе 1 март метавонен ҳами авиакассаи мо фақат ҳами бардори азиз билетҳоро вақте ки ман гап мезанам ин билет ҳозида дахл дора ин ҳами ягон 5-10 минута дар дахл дора агар шумо 1 соат пас занг занед ки ака паспорт партон билет бигирам билет бо метавона қимат шавад бардори азиз билет ҳами хела ин ҳами ҳози нархша гуфти 10 минут пас мебини дигар нархай баъд бардоро мепурсанд 1 ҳафта пас занг мезанам мега ака шумо амрӯз ҳам хел гуфта буден ин билет ҳами хела ҷош дар бардори азиз нархш дига мешавад нурҷаҳон ашуров 1 феврал дамадедов кулоб хоб ҳозир мебинем бардар дамадедов кулоб 1 феврал 1 феврал дамадедов кулоб 1 феврала қиматтар шидем 22600 рубл шидагия бардар ҳозир ма дигар рӯзоша бинам дамадедов кулоб 1 февралда қимат 22600 мешавад 2 февралда бошад 19800 рубл мешавад билетҳои дамадедов кулоб бардори азиз кароматулло қурбонов душанбе казан шеремета рӯзи 25 ба пересадка бошад акай кароматулло кӯамша гап занем мо бинем агар ба пересадка бошад душанбе казан москва яъне ки шереметова ҳамира ку гап занем бародар ба пересадка аслиддин шораҳимов алайкум салом воҳ бача душанбе казан ба пересадка рӯзи 25 бародар ин намеша шумода ба чӣ хотир ба хотире ки времяш кам астай 2 соати 35 минут астай вақте ки шумо казан дар расидем бардори азиз 7 соат 10 соат 12 соат шумо худтон запас бигирен ҳамин рейсҳои пересадкара ки проверкаҳо бисёр астай бардори азиз ранги пешина нест ки шумо фуромаден дарав дига самолёта мешинед вақте ки шумо сарҳади россияро уже граница пересекат мекунед медурен таможни контролда ҳозир проверкаҳо бисёр астанд барои ҳамн вариантҳои пересадкара расшототона бисёр бигирен бардоро минимум 7 соат 8 соат бигирен максимум хай бигирен ягон 15 соат 16 соат ихеда как страховка вақт дорем ҷалил мирбоев ҳамин рӯз билет чанд сум ака екатеринбург душанбе боша 5 моҳа илтимос бинем 5 ҳамин рӯз билет чанд сум ака екатеринбург душанбе ҳамин рӯза бародар екатеринбург душанбе ҳозир ма бинам агар ки боша
гап мезанем бародар, агар ки набошад хай бо дигар рӯзша мебинем. нафаре ки нав дохили эфир мешаванд, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. бардори азиз, лайкҳоро бизанед. саволотон бошад, марама саволотонро нависен. авиакасаи Толибов ҳастад, ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст, бародари азиз, метавонед харидорӣ кунед. ҳамин рӯз Екатеринбург душанбе ҳастад, бародар, 18200 рублай. ҳаминҷа як нафар пурсида буд. акай Ҷалил Мирбобоев, ҳамин рӯза билет ҳаст, Екатеринбург душанбе 18200 рубл. пагадам ҳастад. Кароматулло, дидем бародар, пересадка 2 соатаи намешад шумода. Қурбон Раҷабов, 14 феврал, Москва, клуб Домодедово, бинен ака. хоб бародари азиз. чордаҳами феврал, Домодедов клуб 19700 рубл мешад бародар. Домодедов клуб 14 февралда 19700. идимо Мустафо, салом ба ҳама. ва алейкум салом. ман мехоҳам бачаам рӯӣ кунам. ҳамҷа ягон кас ҳаст, бара пулша метавон боша ҷавоб биген. илтимос. алейкум салом апаҷон. бачатон чанд сола аст? чанд қайна аст? ҳакимов, ва алейкум салом. Домодедов клуб 31 январ. бародари азиз, ози мебинем. Домодедов клуб 31 январ. 31 январда 19800 рубл мешад. бародари азиз, Домодедов клуб ами моҳи январда 18000 рубли миёвен. ами авиакасаи мо аим числои 23 то 27 каседа ки ами ҳозир бародари азиз билет дар кора 18000 рубл билета мегирем бародар. Домодедов клуб фақат ки ами течени 1 соата бародар. баъди 1 соат пас бо мебини нархҳо дигаша бародар. марамат кинен касе ки билет гирифтани аз сайти Домодедов клуб. ҳозир ами эфирмона ҷамъбастӣ кардем. 35 минут пас ним соати дига эфир мекунем. каседа ки билет дар кора марамат нависа, билеташона мегирем. 15 феврал, Вунука душанбе. хоб бародари азиз, ҳозир мебинем. 15 феврал, Вунука душанбе. так 18800 бародар, 18800 рубл мегиремш. ака Вунука душанбе, Насим, 16 феврал, 18800 рубл бародар. Қурбон Раҷабов, ҳазору ҳамад бародари азиз, барои лайктон. худованд аҳ дастон дарда набинад. касе ки ҳамҷа дастгирӣ мекунад, лайкҳоро мемонад. бародарҷонои азиз, 50 нафар тамошо дорем. медонед чанд та лайк ҳастай? 10 дона, 11 дона лайк ҳастай. ҳамурам яктиша худам мондагим. хай 10 дона лайк ҳастай. мезанем бародари азиз, лайкҳоро мезанем. 50 нафар қариб тамошо дорад, 11 дона лайк ҳастай. дастгирӣ кинем бародари азиз, авиакаса. ҳар рӯз дар эфир ҳастем, аз нархи нави билет шуморо бохабар кардесем бародари азиз. барои лайкотона бимонед. салом ака, алейкум салом. вазъияти аэропорт Домодедов чӣ қадар ака барои бедокумент? бародари азиз, бедокумент бошед любой ҷода вазъият безебай. документотона хуб кунем бародаро. Анис Зоиров, алейкум салом. ака Питер ба Ӯзбекистон чанд сум билет? ака ба возвращение гирифта мешавад билет ба Ӯзбекистон? раҳмат барои хизматот. не акай Зоирҷон, алейкум салом бародар. Питер ба Ӯзбекистон билет ҳастай, арзонтар ҳастай, не ки шумо возвращение народину доред, намешад бародар. ҳамин ҳуҷҷат худаш бародари азиз, документ худаш гуфтеса ки возвращение народину. агар хай забони русиро мақсад бифаҳмед, ягон ҷои қиндӣ надорад. возвращение народину яъне ки баргаштан ба ватани худ. барои ҳамин документ қайди шумо ба пересадка нагирен. пересадка намешавад. Ӯзбекистон наметавонед рафта, ё ки дигар ҷо бародари азиз рафта наметавонед. возвращение народину, баргаштан ба
ватани худ бародар дига ягон ҷо набинем билет. Фақат Тоҷикистон. душанбе клуб Хуҷанд бохтар мешавад. семоҳа кӯдак очам мегирад мега аз Тоҷикистон. хуб ягон нафаре ки бошад агар бакала бигирад марамад хай нависанд. лекин хубаш хутон бар ин семоҳа вообще кӯдаки майдаи чӣ мегӯянд навариаҷдунӣ мо совет чӣ мегӯянд тавсия наметиҳем, ҳеҷ карам тавсия наметиҳем. масад бародари азиз хутон медонем. Некрузҷон Миргандов алейкум салом, зинда бошем бародари азиз навистай. ҳазор раҳмат бародар, шуморам зинда бошем. 24 март Вунукова душанбе. 24 март Вунукова душанбе. хоб Вунукова душанбе 24 марда 20 000 рубл мешавад бародар. Авиакомпанияи Ютейр. Ҳасан Наимов Хуҷанд Москва марда чанд сумай. Моҳи марда бародар ҳозир мебинем ай Хуҷанд. ба Москвара. бародари азиз ногуфта намонад ки баъд аз эфирам дар WhatsApp мешем. то соати 11 шумо метавонед занг занед, чӣ саволе ки доред марамад пурсен. ҳозир эфирмон як ним соати дига эфир кинем, ҷамъбастиш мекунем. шумо номерое ки WhatsApp дар рӯи экран ай амира сохранӣ кинед. моҳи марда бародар ай Хуҷанд ба Москвара 26 600 рубл мешавад. Некрузҷон Новосибирск нархош чӣ хелай? ай киҷо бародар Новосибирск, ай душанбе Новосибирск, Хуҷанд Новосибирск, ё ки ай Новосибирск душанбе мерем. шумо пурра када нависен саволотуна. Ани Зоиров раҳмат бародар барои лайктон. холов Сеул Ташкент Новосибирск чанд сум мешавад? Сеул Южный Корея, Ташкент Новосибирск. Сеул Ташкент Новосибирск. чӣ мешавад? Сеул Ташкент Новосибирск. кадом рӯза бародар и пересадка ҳастай? шумо дар WhatsApp нависен акаи холов ҳамин вариантҳои пересадка бошад дар WhatsApp нависен, мо вариантҳои нақша шумо дар пешниҳод кунем. ҳозир ҷа бисёр вариантҳоро мебинӣ. пересадка бисёр бародаро. шумо варианти пересадкаро дар WhatsApp нависен. Султон алейкум салом. 31 январ Москва душанбе. ҳозир мебинем бародар. Москва душанбе 31 январ. январ. Так, 31 январ. ҳозир бародар як дақиқа. Москва душанбе. так 20 000 рубл мешавад. акаи Султон беҳтарин барори кор. саломат бошем бародар. ака шинос нестай пага рафтанда 23 ака нафаҳмидем бародар. шинос нестай гуфтен. билет чанд сум ака? охирои чида бародар? билети киҷо? акаи Баҳодур. бародари азиз ҳам меҳнат карда менависен, пурра нависен бародаро. билет чанд сум охирои моҳ да нависай бародар. намедонӣ кадом моҳ ҳаст. билети киҷоро дар назар дорен. саволтуна пурра нависен бародаро. моҳи феврал билет чанд сум шери нар нависай бародар. билети киҷо чанд сум? Некрузҷон Мерган Айхуҷанд Новосибирск моҳи феврал. саволотуна бародари азиз пурра нависен. Хуҷанд Новосибирск моҳи феврал бародар.
Хуҷанд Новосибирск 18800 рубл мешавад. Бегали алейкум салом. Якуми марта бинем Жуковский Хуҷанд. Хоб бавда роз мебинем. Агар қин набошад бардори азиз якдонагӣ лайка мемонем. Хоб аз якуми март Жуковский Хуҷанд. Якуми марда 23400 рубл мешавад. Аз Жуковский ба Хуҷанд ҳозира шуда. Баҳром Аланазарзода Москва Хуҷанд 25 январ. Хоб бародари азиз Москва 25 январ. Боз мебинем вариантоша. Москва Хуҷанд 25 январ да 16000 рубл мешавад. 25 январ да 15800 рубл бародар. Москва Хуҷанд. Айдамадедов мешавад 15800 рубле. Метавонед харидорӣ кунед. Адами авиакассаи мо. Хоб баъд ногуфта намонад бародари азиз, билетҳо ҳар замон, ҳар момент метавонад нархаш дига шавад. Ҳозир мо нархҳоро гуфтаистем, метавонад 10 минут пас, 20 минут пас бо нархҳо дига шавад. Даврон ҷон, алейкум салом. 25 феврал Жуковский Хуҷанд чанд пул ака? Хоб ҳозир мебинем бародар. 25 феврал. Бисманҷуми феврал Жуковский Хуҷанд. 21800 рубле мешавад бародар. Абдуазиз Раҳмонов. Алейкум салом. Питер Хуҷанд 3 март. Питер Хуҷанд 3 март. Бародари азиз, моҳи март ҳоз билетҳо арзон неста. Шумо агар ждат кинед арзонтар мегиред. Ҳозираш да 3 марта Санкт-Петербург Хуҷанд 18800 мешавад. 18800 рубл мешавад. Сабр кинед бародари азиз, билетҳо гармиёда арзон бояд шавад. Касе ки лайка намонда бошад бародари азиз, 2 дона лайка бимонед, 20 дона лайк мешавад. Нафарои ки меҳмон бошед, хуш омадед. Ҳамаи шуморо хуш омадед мегем. Апа модаро бародари азиз, авиакассаи Толибов ҳастай. Ҳар рӯз эфир кардесем. Ами нархи навои билет бо хабар кардесем. Барои ами подписатсия кинед, ҳар рӯз эфир ҳастай. Шумо нархи навои билет бо хабар мешед. Насиб. Рустам Шарипов 3 феврал Питер Душанбе. Хоб бародар роз мебинем. 3 феврал. Питер Душанбе 3 феврал да. Так. 24100 рублей мешад бародар. Акаҷон пага билет дорум давмади Душанбе соати 11:30 намегардонам бе документа. Бе документа бародар барои чӣ бигардонам? Вай да чӣ мегам? Дар аэропорт агар шуморо проверка накунанд, а так гузашта рафтан мегирем. Загранпаспорт бошад бародари азиз, мигратсион картон бошад, мешавад. Бародар Душанбе Қурғонтепа ба самти Москва 1 феврал арзонтараш то 5 моҳ чутора нигоҳ мекардем? Пешаки раҳмат. Душанбе Москва то 5 феврал оз мебинем. Як дақиқа. Душанбе Москва. мо нархша ба рубл гап мезанем. Бародар агар ки маъқул шид дар
چی میگن در واتساپ مون نویسین با سومونی را میگردونیم حساب میکنیم چند سوم میشد با سومونیش هم برداری عزیز با سومونی را میگیریم ای دوشنبه مسکو باشد یا مسکو دوشنبه فرق ندارد تا 5 فеврал 29500 рубл душанбе Москва мешавад. Бардори азиз, касиде ки билет дар кор бошад, ай душанбе Москва то 5 феврала 29500 рубл. Хоб, аз Қурғонтепа ба Москва уз мебинем як дақиқа. Қурғонтепа ба Москва ра то 5 то 5 так. бардори азиз нафаро ки ҳозир дохили эфир шидесен хуш омаден авиакасай Толибов бозам такрор мекунем ҳар рӯз дар эфир ҳастем аз нархи навои билет бохабар кардисем бароям подписатсия кунед дар каналмон хабардор мешин аз нархи навои билетҳо номеро ки дар рӯи экран дидесем бардори азиз ватсап аста шумо метавонед сохранид кунед дар ватсап ҳам занг занед баъди ҳамаи эфир метавонед занг занед билет харидорӣ кунед ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст билетҳои дастрас ба дилипур бардор метавонем билет бигирем. Хоб Қурғонтепа Москва и бародар нависта буд то 5 ра ай ҳама арзонаш 24000 рубл меёбед бародар 24000 рубл агар ки шумо суми сомонӣ дошта бошед дар ватсап мо нависед ба сомониро ҳисобш мекунем бародар чанд сомон ки мешад гап мезанем картҳо ҳаста перевод ки мекунем билетҳоно оформ мекунем рӯй мекунем. Санкт-Петербург душанбе 3 март Баха Абдуллоев ҳозир мебинем бародар 3 март Санкт-Петербург душанбе 3 марта Санкт-Петербург душанбе так 3 марта нестай бародар боз 31 мебинем Сивиякам дам нестай Санкт-Петербург душанбе ҳозир билетҳош моҳи март 29 марта ҳастай бародар 24700 рубл Питер душанбе Маҳмуд Авронов алейкум салом 1 феврал внука душанбе чанд рублай 1 феврал да бародар 20000 рублай ай внука ба душанбе метавонед харидорӣ кунед айми авиакаса Сайчоб Алиев алейкум салом 1 феврал ай душанбе ба Москва хоб бародар мебинем шумо лайка бимонем бародари азиз лайкҳоро бигзоред 1 феврал да 1 феврал да душанбе Москва 31500 рубл бародар метавонед харидорӣ кунед акай Маҳмуд акай Сидиқшо бародар метавонед харидорӣ кунед ака душанбе Питер 3 январ чанд сума душанбе Питер 3 январ ҳозир мебинем бародар душанбе Питер 3 январ да 35200 рубл мешавад бародар рейси Сомон Айрихамон Уралскиш бошад Уралски бошад Уралски бо қиматтар мешавад бародар Акбар 89 нависад салом алейкум бародаро билети туда обратно алейкум салом билети туда обратно Санкт-Петербург душанбе 15 ва обратно душанбе Санкт-Петербург 25 чанд сум бошад пешаки раҳмат 15 ба 25 феврал ҳозир мебинем бародар 15 ба 25 феврал туда обратно туда обратно 50000 мешавад бародар 15 феврал так бале 50000 рубл мешавад туда обратно Питер душанбе 15 ба 25 феврал Мустафо 1996 навиштааст 11 феврал Москва душанбе чанд сумай ҳозир мебинем бародари азиз Москва душанбе 11 феврал
18800 рубл бардар. ҳозир метавонӣ дар WhatsApp нависен, билетона харидорӣ кунед. Абдулҳамид ака минво душанбе чӣ бародар, кадом рӯза? Руслан Шарипов саломат бошед, саволи маро ҷавоб додем. Саломат бошем бародар. Бо ҳамиҷа эфир мекунем, барои кӣ мекунем бардори азиз? Барои шумо мекунем. Ҳамиҷа савол ҷавоб кунем, нарх навои билета шумо да гап занем, дастгирӣ кунем бардори азиз. Эфиромона дастгирӣ кунем, канала дастгирӣ кунем. Ҳар рӯзе ҳастае ки мо буромадесем, нарх навои билет шуморо бохабар кардесем. Билети киҷое ки дар кор аята бардори азиз. Навис нарх навоша мебинем, гап мезанем. Маъқул шид мегирем бардар. Маъқул нашид, бо авиакаса бисёр ҳастанд бардори азиз. Нарх навора муқоиса кунен, бинен. Хоб, салом алейкум бародар. 3 январ Москва Хуҷанд. Лайка мондем. Алейкум салом бародар. Ҳазору амал бародар. Москва Хуҷанд. Так, иҷо шид. Москва Хуҷанд 3 январ. ҳозир мебинем бародар. Шумо лайка бумонед, дастгирӣ кунед канала. Москва Хуҷанд 3 январ да. Так, 18000 рубл мешавад бародар. Як рейси дигаш 18300 рубл. Мақсади рейс аст ай Домодедов 18000 рубл, ай Жуковский 18300 рубл. Ай Москва ба Хуҷанд. Афзалшо Раҷабов, алейкум салом. Зинда бошем бародар. Исоқ, алейкум салом бародар. Иркутск душанбе рейс ҳастае моҳи феврал да. Иркутск ба душанбе бояд бошад бародар. ҳозир мебинем. Иркутск ба душанбе. моҳи феврал ҳастае. моҳи феврал да 25300 рубл ай Иркутск ба душанбе меоин. Толиб навистай, салом алейкум ака, Домодедов кулоту да брада 1 моҳа 25 март. Алейкум салом бародар. Кадом рӯз мерин? 1 моҳаш 25 март бошад. Шумо нависен кай мерин, кай мебинем? 25 феврал ба 25. Хоб мебинем 25 Москва Куло, 25 феврал ба 25 март. ҳозир мебинем бародар. ҳозир як дақиқа мебинем. 25 феврал ба 25 март. хуш омадем бародари азиз. 65 нафар тамошо дорен. Якдонаги лайкҳоро бигузорен. Дастгирӣ кунен. Эфиромона дастгирӣ кунен бародаро. Савол ҷавоб кардесем. Ай нарх навои билет шуморо бохабар мекунем. Так, 1 моҳа Москва Кулоб мешавад бародари азиз. 51500 рубл мешавад. Ай Москва Кулоб, яъне ки 25 феврал мерена, 25 март бо мебиёем. Хоб, Самирбек навистай, 20 март Душанбе Красноярск, 20 март Душанбе Красноярск, 20 март. 20 марта Красноярск ба Душанбе. 20 марта неста бародар. 19 марта ҳастай 28000 рубл. 28000 рубл метавонед харидорӣ кунед. Авиакасаи мо. Баха, алейкум салом. 28 январ Москва Душанбе. Хоб бародар, ҳозир мебинем. Москва Душанбе 28 январ. $18800 рубл мешавад. Акай Баха. Файзобод навистай. Салом алейкум. Алейкум салом. Аз Файзобод чипта, аз Душанбе Вунуква чанда. Салом аз Файзобод навистай. Ва алейкум салом бародар. Душанбе Вунуква 1 март.
باز میبینیم شنبه بنوکوا 1 март 26000 рубл мешавад. Азамҷон Бобоҷонов билети Москва Самарқанд 10000 рубл мегирӣ, 1000 рубл қатӣ мери душанбе. Намедонем ака Азамҷон Бобоҷонов бародар, намедонем 1000 рубл мерин чанд сум, бай роҳҳоша намедонем. Ака 4 апрел Москва душанбе чанд сум? Ака Мустафо 4 апрел Москва душанбе 28000 рубл айвонуква мешавад. ҳозир билетҳо қимат ҳастанд. То моҳи апрел ҳозир сабр кунед. Салом алейкум бародар, 28 январ Дамадедов клуб чанд буда худоро шукр. Дамадедов клуб бародари азиз 28 январ да ҳозир мебинем. 28 январ ҳозир мебинем, гап мезанем. Бародаре ки нав дохили эфир мешавед, ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Бумонем бародаро, лайкотона бумонед, дастгирӣ кинед эфирмона. 28 январ да Дамадедов клуб 18000 рубл бародар. 18000 рубл мешавад. 27 январ да бошад 17900 рубл мешавад. 27 январ. 25 феврал Москва душанбе. хоб мебинем бародар, 25 феврал Москва душанбе. $18800 рубл мешавад. Люба, салом алейкум, билет моҳи март Казан душанбе 28 да чанд сум? Алейкум салом апаҷон. Казан душанбе моҳи март 28 март 17600 рубл мешавад. Хуб, салом алейкум ака, 1 январ душанбе Питер чанд сум? Ва алейкум салом бародар. ҳозир мебинем душанбе Питер 1 январ. 1 январ нависад бародар. 1 феврал да назар дорем. Ча 1 январ нависед? 1 феврал душанбе Питер мешавад. Хуб, 12900 рублей мешавад бародар. 12900 рубл. Зариф Наимов, алейкум салом, 20 март Жуковский душанбе. Хуб, мебинем бародар. Жуковский душанбе 20 март. хуш омадем бародаре ки нав дохили эфир мешин. Ҳама каса хуш омадем. 20 март дар Жуковский душанбе 20500 рублей бародар. Пайрав Мадалиев 21 март Жуковский душанбе 21 март 20500 рубл мешавад бародар. Сино Аламов, алейкум салом. Питер душанбе 7 феврал. Питер душанбе 7 феврал. 7 феврал да Питер душанбе мешавад 24100 рублей мешавад бародар. 24100 рубл метавонед ами авиакасаи мо харидорӣ кунед. Бародари азиз, касе ки лайка намонда бошад, агар як донаи дигар лайк монад, 30 дона лайк мешавад. Маромат кинед. Саломат бошед. Обод бошед брат, ба хизматот. Толибҷон, зинда бошед бародар. Шуморам обод бошед. Салом алейкум бародар. Аэрофлот Тоҷикистон мепара? Ва алейкум салом. Не намепарад бародари азиз. Аэрофлот Тоҷикистон намепарад. Уралский мепарад, Ютер. Так, Ютер мепарад, Северный ветер мепарад, S7 мепарад бародар. Авиакомпания S7 мепарад, Somon Air.
ҳамин авиакомпания ҳастанд. ҳамин авиакомпанияе ки ман худам медонам ки мепарад бародар. Мумкин шояд бо ягон авиакомпания дигарам бипарад, иша намедонем. Не лайк мондум лайк си ташид брат пайрав. ҳазор раҳмат акай пайрав ҷон, ҳазор раҳмат бародари азиз. вунука душанбе 27 феврал. хоб бародари азиз мебинем вунука душанбе 27 феврал. $18,800 рубл мешавад. Акай Авзал. $18,800 рубл вунука душанбе. Гадоев Сироҷиддин, салом алейкум Шермета Бухтар 15 марда чанд рубла? Алейкум салом бародар. ҳозир мебинем. Шумо лайка бумонед бародари азиз, дар каналмо подписатсия кунед. Ҳар рӯз эфир аст. ҳар рӯз эфир кардистем. Так. 15 март. ҳазор раҳмат. Саломат бошед бародар. 15 март. $19,600 рубл мешавад. Акай Гадоев Сироҷиддин бародар. Ака Шермета Бухтар кадом авиакомпания? Авиакомпания Северный ветер мешавад. Акай Авзал. Насим Ғаниев. Ва алейкум салом. Москва душанбе 2 март чанд сум медидем? Бародар Москва душанбе 2 март. 20,000 рубл мешавад. Акай Насим. Лайка мондум бо подписатсиям кардам брат ба пеш. ҳазор раҳмат ака. ҳазор раҳмат. ҳазор раҳмат бародари азиз. раҳмат барои одамое ки лайк мондаанд. Ака душанбе вунука 28 январ. Душанбе вунука 28 январ. оз як дақиқа бародар. Баҳром 29,500 рубл мешавад. Акай Баҳром. Низомиддин Азизов. Ака 7 феврал бинед чанд сум аз Жуковский душанбе. Хо Жуковский душанбе 7 феврал. Жуковский душанбе 7 феврал. оз як дақиқа бародар. Так, 7 феврал. Так, 20,200 рубл мешавад. 7 феврал Жуковский душанбе. Муслим Садилоевич. Ва алейкум салом. Бародар ҳамин билет кайда 15,000 поён мешавад. Мешавад ягон мумкин ҳафтаи дига да ака.
Насим, аз кадом аэропорт Москва парем хубай браҷон? Аз кадом аэропорти нағз Жуковский ҳастем бародар. Мебахши брат даи билето бор ручной клад багаж дохил меша аниқ да ҳамин нарх мешавад бародар. чубане нархҳои ами билетҳои душанбе бухтар кулоб ҳамаш багаж қитъа бародару хуҷан ё бе багаж намешаванд. ҳамаш ручной дорад, багажам дорад. акай авзал Валиҷон Шарипов ва алейкум салом. ака дамадеди хуҷан 23 ё 24 чанд пула январ да ҳозир мебинем бародар. 24 23 ё 24 январ 15800 рубл мешавад. дамадеди хуҷан 24 23 январ да. Муҳаммад Шариф Мирзоев ва алейкум салом. 22 январа бинен Дамадедов клуб. Пагада бародар. 22 январ худаш пага мешавад. Муҳаммад Шариф Мирзоев ҳо. Пагада бародари азиз 18600 рубл. Пагада 18600 рубл. метавонӣ бародар ҳозир ами айвакасе мо харидорӣ кинем. Эфирмон ягон 10 минути дигар давом метиҳад бародаро, баъд билет нависира сар мекунем. 23 январда бошад 17900 рубл метавонӣ харидорӣ кинем. акаи Муҳаммад Шариф. Каврак Илҳом. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Бирди чи билет аз Вунука Душанбе. 27 январ Вунука Душанбе. ҳозир мебинем бародар. 27 январ Вунука Душанбе 18800 рубле мешавад бародар. Валиҷон Шарипов. саломат бошен, шумонам барои кор бародари азиз. раҳмат ки дур омадем. як лайк намонда бошем бародари азиз, як дона лайка мегзорем, канала дастгирӣ мекунем. ҳар рӯз эфир кардесем бародаро, аз нархи нави билет шуморо бохабар кардесем. подписатсия кунед дар ҳамин каналмон. Полк Душанбе 29 январ. хоб бародар мебинем. январ 24100 рубл мешавад. акай Сафар Бобоев. 24000 рубл 2400. Полкова Душанбе 29 январ. бародарҷонои азиз, касе ки лайка намонда бошад, як донаги лайка бигзорен. эфирмонам қариб ки 1 соат шудесе. спорт нависа. ассалому алейкум бародар. аз Санкт-Петербург Душанбе моҳи марта 28-да. алейкум салом. 28 марта Питер Душанбе. ҳозир мебинем бародар. Питер Душанбе 28 март 23800 рубл мешавад. ҷонибек ва алейкум салом. Оренбург Хуҷанд. ҳозир як дақиқа бародари азиз. алло ола бака шугар ама соз шумо нахсоз дураш. Ага. оли ма дар эфир мака ҳамҷо гап задистам, баъд хазан кул занам. хуб ҷонибек алейкум салом. Оренбург Хуҷанд охирои феврал.
Оренбург, Худжан. Прямой рейс надурад, бародар. Каримов Раҳмиддин, Қурғонтепа, сколько стоит билет? Бародар, тоҷикӣ нависин. Кадом рӯзда, кадом числода? Сафар Бобоев, саломат бошин. Гап нест, ака, гап нест. Ясминаҷон, ва алейкум салом. Билет чанд сумай? 25 январ, внук ва душанбе. Оз мебинем як дақиқа. 25 январ, внук ва душанбе, 20 000 рублай. Сафар Муҳаммад Бобоев, ва алейкум салом. Билетҳо 3 моҳ пешакӣ ба фурӯш мебирояд. Насиб ахил билет мегирем. Спорт. Гап нест, бародар. Гап нест. Насиб. Худо хоста бошад. Акмалҷон Ҳасанов, ва алейкум бар салом. Муқимҷон Хоҷаев, салом алейкум. 31 январ. Дамадед ва ё Жуковский душанбе чанд сумай пешакӣ раҳмат. Алейкум салом, бародар. 31 январ. Жуковский душанбе 21 000 рублай, бародар. Арзонаш ҳамин Жуковский душанбе ҳастанд. Акмалҷон Ҳасанов, билет 3 январ чанд сумай барад Москва душанбе? Ҳозир мебинем, бародари азиз. 3 январда 20 000 рубл мешавад билет Москва душанбе. Салом, Москва душанбе чанд рублай моҳи февралда? Чанд рублай феврал? Моҳи февралда, бародар, Москва душанбе 18 800 рубл. Муҳаммад Шариф, ай Тоҷикистон, Беларусия билет ҳастай? Не, прямой рейс надорад, бародар. Ба пересадка ҳастай? Ай Ташкент ҳастай ба Беларусия. Лутфулло Фатуллоев, 3 январ, внук ва душанбе, рейс саҳар чанд сумай? Ҳозир як дақиқа, бародар. 3 январ, внук ва душанбе 20 000 рублай. Салом алейкум, бародар. Билет Москва душанбе 10 феврал. Алейкум салом. 10 феврал. Ҳозир мебинем. 10 феврал 18 800 рубл. Екатеринбург, Хуҷан чанд сумай охири февралда? Ҷонибек, ҳозир мебинем, бародар. Екатеринбург, Хуҷан. Охирои февралда. Охирои февралда 18 000 рубл мешавад Екатеринбург ба Хуҷанда. Содиқ Холов, билети Москва куло чанд пулай, ака Москва душанбе чанд пулай? Кайда, бародари азиз, кадом рӯза, кадом моҳда? Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Салом, ака, 15 феврал Ташкент, Дамадедов чанд сумай? Ва алейкум салом. Ташкент, Дамадедов 15 феврал. Понздаҳуми феврал Ташкент Дамадедов 16 200 рубл бе багаж. Салом алейкум, Дамадед душанбе 27 январ. Алейкум салом. Бисташтум январ Дамадед душанбе 21 000 рублай. Шамс, ва алейкум салом. 24 январ Москва душанбе. 24 январ Москва душанбе. январ Москва душанбе 20 900 рубл. 21 000 рубл бигем, да, бардар. Ҷонбек, саломат бошед. Акбар Тошев, ва алейкум салом. Бардар, Санкт-Петербург душанбе охирои моҳи январ чанд сум? Ҳозир мебинем, як дақиқа. Питер душанбе охирои январда 24 100 рубл. Муҳаммад Шариф Зикиров, ай Ташкент билет Беларусия моҳи апрелда чанд сум? Да WhatsApp нависем, бародарҷон. Муҳаммад Шариф. Ҳозир берсем бинем, як дақиқа.
بسته میبینیم شد. ماه اپریل اگر باشد برادر میبینیم گپ میزنیم، نباشد ماه اپریل هسته ای همه ارزونش 21300 рубл میشد. سنگالی олимзода ака салом алейкум. ва алейкум салом. душанбе жуковский 25 январ. душанбе жуковский оз мебинем бардар 25 январ душанбе жуковский. سیویا 1500 рубл میشن برادر. نورعلی و علیکم سلام. 3 январ Домодедов клуб. خب Домодедов клуб 3 январ 3 январ برادر 19800 рубл. 29 январ 18600 рубл. 28 январ 18000 рубл. раҳмат гап нест ака, саломат бошед. Содиқ холо 27 январ бародар. 27 январ чӣ ака? Москва клуб. 27 январ Москва клуб. Москва клуб 27 январ 18000 рубл мешад. Москва душанбе бошад. 27 январ 27 январ Москва душанбе. Так 19000 рубл мешад бардар. акай ғайрат ва алейкум бар салом. сози хуби тенҷи саломати хуба худоро шукр ака. моҳи март 10 март чансма раҳмати худованд бародарҷон. саломат бошен. билет киҷора бинем ака 10 марда? алейкум салом ай Владивосток. سیویاکم январ Владивосток Новосибир душанбе. Так 31 январ Владивосток душанбе. вариантҳои пересадка бошад бародари азиз дар WhatsApp нависед. 37800 рубл мешавад. Владивосток Екатеринбург хати аста арзонтар мешавад. бо нависед бародар варианти бебагаж ҳаста 12900 рубл мешавад бебагаж. муҳаммад Сафар душанбе Иркутск бинем. кайда бинем бародар? сангали олимзода раҳмат бара душанбе Жуковский 3 январ бинем. чанд пула гап занем? душанбе Жуковский 3 январ ҳозир мебинем. Сим январ душанбе Жуковский. оз як дақиқа бала. душанбе Жуковский 3 январ дар 33600 рублей мешавад. 33600 рублей. 33400 ам аст бародар. рейси Сомон Айр. метавонед харидорӣ кунед. ами авиакасаи Толибов. душанбе Иркутск 10 феврал. 10 феврал душанбе Иркутск. دهم فеврал душанбе Иркутск 31300 рубл мешавад. 6
Ширин Самия душанбе казанам бинем кайда бинем бардор. Pagada dushanbe Жуковский чанд пулай. Пагада душанбе Жуковский 22 мешавад. Ҳозир мебинем як дақиқа. 22 январ душанбе Жуковский. январ душанбе Жуковский. Пагада душанбе Жуковский 29500 рубл мешавад барбар. Даҳами март Амадедов Куллов. Ҳозир мебинем бардор. Даҳами март. بیست هزار و 200 روبل میشد. دهمی مارت بنوک و دوشنبه. علیکم سلام. دهمی مارت 20000 روبل بنوک و دوشنبه. Простой пацан, ва алейкум салом. Внук ва душанбе кадом рӯза барда? 25 феврал Новосибир душанбе. Новосибир душанбе. 25 феврал. خب 25 феврал дар Новосибир душанбе. бе багаж бардар 14900 рубл мешавад. 14900 рубл. Расулова Сангиной, алейкум салом. Внук ва Самарқанд 5 феврал. Внук ва Самарқанд 5 феврал. 5 феврал. پنجم فوریه ونوک و سمرقند به باگاژ 8300 روبل. دلشاد عبدالله 25 فوریه منیرای نوادا دشنبه. خب برادر روز میبینیم 25 فوریه. бардори азиз, ҳамин билета мебинем. охирон саволи ҳам бардора, баъд ба ҳамин ҷамъбаҳс мекунем. 23000 рубл мешавад. минво душанбе 25 февралда эфирмона 1 соат зиёдтар шид. бардори азиз, дар охири эфир малол набошад, ай ҳама шумо хоҳиш мекунем якдонаги лайка бизанем. агар қин набошад мо эфирмона ҷамъбаҳс мекунем. далиши дар ватсап суҳбат мекунем. касе ки билет хариданӣ бошад марҳамат бардар, ҳозир метавонед дар ватсап занг бизан, сурати паспортароӣ ку билетона бигирем. касе ки меҳмон бошад подписатсия кунем. бародари азиз, ҳар рӯз эфир ҳастай, аз нарх навои билет шуморо бохабар мекунем. саволи ҳамата имрӯз хондум, ҳам 1-4-5 саволе ки охир дай бародаро шумо дар ватсап нависед, эфирро ҷамъбаҳс мекунем. 1 соат чанд минут, 10 минут, 15 минут эфир монад. дар эфирам бисёр чита намешавад бародаро. хуб, ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои дуромаден, лайкотонам мондем. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи морам дуогӯ бошен. мо мерем дар ватсап бо далиши суҳбат мекунем бародаро. саломат бошед.